Kapukwi tu hini sudah surang mau wiloki, kopiah tu tahe kalau dah lego boyu ho, cipu kapuk melebati aku ni lo, kalau bata mati akla, putalo ujur pa, aku hipu kopula mi batale hipu sektor dalam ni lo, basa tanake tiu kogar pa, dapat di pagmaku, kopiah tu le ba uti jutu nyoi, awet di pa manik boyu tu le talo pele, tak khusus likudu damano makalo he plato, mugu pota gorpa, tak khutinya kebo tepari klupoko, plato ni lo. Amnesty International ne wala he hatolo tu ko ka kli tu bu te ko ta le wala obudo ribat ho community phawi chi ko ga mu global quadruple software master copy ko bo yu so pa khu pa go wala kledi le ri ne pa flower lot di lo sedi ni lo copy pu R2K Sgaw Karen o henu da le thi ko ga pha u ni lo di to ko tu le kem le ko bo yu ne do tu ko bo yu ne o ta lo go le ko bo yu ne su ta pa ko so lo pa ta wi so to so ni lo Puma energy do, awet te kopi opu tapita marpa, leta software master ko boyu to sobar sone, aku weni lo. Isya ho ko bopu ko boyu to le, ta wisu tosro le ko borpa, etu su ko bod ne sekto. Komni de kala Puma energy po wala le pwei, ko boyu to le hetu de pane, pa pesore gle wela, wi lo ki Puma komni aga de ka, ko boyu to pane, ba ra lo weda su, ta pa ko boyu to lo do, tu ko boyu ne uta lo ni lo. Amnesty International do ni khaweda soro, ba kha ta tosro to le le di pha phako su ko boyu de do tu ko boyu de ta pa ko to le lo uwe to khisi ge ta tinya ba ni lo log wo ge ko thi ta ka so pha tu polo ha tholo ko pyo kli tu pha ta thi lo ti ko ba wi tu ko boyu de lui to ne pa thwe lo ta do tu ko me ta ma ka ma le ta he kha lo ta le ko boyu ge e we ni lo le tu ko boyu pha kla to he la february pu he ti lo me pu phe ko nyo ko se pu wi ba we da log wo pa tu si pu de ga hi do ado ma wa khia le ba ti we ni lo ba sa tana ke de me the phu ma khom ni de kha ba ta khu tinya ko bod ne ta wiso to sro phoko khomni agal wi phle to sro nu ko bo yu to ka ba khomni aga de phle uwe ge ta tinya ba ni lo khomni aga de phle ne te wada le takati muklo we kwa ta to da so pha ne lupo ma thwe we wi ko bo yu to pha ne me wada the kam le ko su be ko ni lo anono de kho de me ba ata pnyo kho te me me le kam le ko da le ko bo yu to pha le tu su ko bi yo su o ko lo ba yu we du ma ni lo Likudu ha thopho ko ta srone ko boyu to su copy tu o we khiblo nya ge ta tinya ba ni lo het ni ila September bu ta u ko da pha ne Amnesty International sre to tho weda su company le ba thwe da pha u ni lo authority lo ki Puma Energy company ne ha tho weda le copy bu wi awet te ta phita ma da pha ne sa ku we ge bu ba ra lo we ni lo ko boyu to le tu su copy tu o ne to we ni ba ge a lot tu lo we lo Amnesty International ta pa phla da pha pho ko le ta ke kho sa ka da ke go thai will a company to court de wedala kaptukwi ta sro nu ko boyu to ni lo ti clear ta sro company de khala me will help them to court de wela ko bolo wiso to sro ne ko bi ko boyu to de phane software master wela ba yeme company le to sro ne ra lo ko boyu to le ko bi ko khela blood cell lo ta do tu ko kala magma tu ko me ta ka ma de pha ge ta ba yu we ni lo ta ma ti ma wo ti bu ko bo kum la ko pro kli kla ta he khalo ta pha ta me adobe tu kwi ne tu ko ka ta do ne ko boyu to kle khela ta ka ba do te kwi wi tu ko ka ko bo yu de pha yu tho su ta pho ko tu ti ni de ge go ta ka ba ma we ni lo